Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo. Ti umuna pa sa teserya tayo taalawa sa napauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Umadanin ti panagturposyo dito'y training center. Aurelia, lab. Mabati akton dito'y ngagmaymesa. Talaga akasta, Alfred, love. Ngam di ka matanagan. Saan aktong agbaliw kan ka, nga uray agin na dayuta. Gaputa uray nabiit pay laang ti panagayan ayat ta. Talaga nga impatag kan inayat kan itinapudno. Agyaman akno kasta, Aurelia. Kat ikarikmat kan ka. Di kan to pulos lipatan. Nga uray agin na dayuta. Gapo tayo ayaten ka unay. Agtalinaid kanto dito'y pusok. Gapo ta napatag ka unay kanyak. Kasta akmat, Alfred. Kat sapay la ko ma, taagbanag to itinasaya at daytoy nga ayan ayat ta. No kasta, mapankan to nagtrabaho ije bagyo, apama na malpas ti graduation tayo inton bigat, manang Aurelia. Wan, Marcy, ading ko. Kat agsingsingpot kayo kuma dito'y training center. Agan-anos kayo, tapno makaturpos kayon tumat, akas kada kami. Uwan manang, sigurado lakit di akailiw na kanto ni Manong Alfred. Amangan kit din wag sangit tupay no saan na ka na makita. Saan nga agsangit, dayjay? Nagkariak, asaan kunto aliplipatan nga uray agdaak ton iti adayo. Isunto laang ti ayatan kan ipatag ko. Alangarod manang, good luck laangan iti ipapan mo ijay. Katsapay lang ko ma, tagkita tayong tumat lang ija bagyo. Ijay tumat lang ti kayat ko pagtrabahuan, apaman ang makalpasak iti training tayo. Intun bigatan ti graduation da Aurelia, Alfred. Iba ti datayon dito'y training center. Podno day tatindo. Mabati tayo pa'y dito eh. Tapno ilipas tayo umat ti panag-aadal tayo, kas kadakwada. Adayo umat ngamin, nga imunada ngamda tayo, isong agturupos dan. Sigurado, kailiw munto ni Aurelia. Nang runa, kat ijay bagyo pa iti pinili na apapanan. Ijay ang agtrabaho ti kayat ko asawan. Husto kay ti day tatindo. Ngam tinapatag, nagkinari kami adwa. Saan kami tupulos nga aglinipat, nga urayan niya ti mapaspasamak. Dayta ti kapatgan kanyak, tindo. Hello, siyak ni Marcy. Siyakmat ni Emma, kabsat. No kasta, sikat ti kabarbaro at Trini dito eh. Wen, katsapay la ko ma, taagbalintaan na singad iti tunggal maysa. Kayat ko nga nga adut agbalin agagayam ko dito eh. Mapasamak to dayta, Emma. Basta nasaya at lakit diti ugalim. Ado ti makasiningad mo dito eh. Agyamanak nga rod no kasta, Marcy. Kabayatan ti panagtalinaid mo dito eh. Ado dagiti padata, nga adda pa kapilawan na ama-am-amum dito eh. Kayat ko launay dayta. Kayat ko ti makisiningad kada kayo amin. Awan parikot iti dayta. Sige, umay ka. Mapantay ti dayja abanda. Yam-am mo ka kadagiti gagayam ko. Sigurado. Kaya't dakamot lang agbalin a paghayam, Emma. Sige nga rod, kayat ko dayta. Mapanta nga roden. Talaga amapan ka nagtrabaho ije bagyo inton bigat, lab? Ibatin ako na talaga dito eh. Agan-anos ta kumalav. Di ka madanagan. Di kanto pulos isukat iti sabali. Ikarik daytakan ka. Si kanto laang ti ayatak iti agnanayon. Amok matkit di day talab. Isong agtalakakan ka. Si kalaeng ti kapatgan dito'y pusok. Namnamaak dayta, Alfred. Katkasta akmatkan ka. Jak tupulos agayat iti sabali nga uray agin na dayuta. Madlaw an naliday kay ta, Alfred. Sa bagay,
Amuklatan, noon niya ti makagapo. Kailiw kong aminan ni Aurelia Tindo. Kasla nabayagan ti kawan na dito'y training center. Idinto ta manupay lang nga aldaw. Sipod na pan nagtrabaho iti bagyo. Maawatak tirik na, Alfred. Ang amanyangay nga rod. Naudi tayumat ngamin ngay may ditoy. Isuada tayumat at nagbati. Agpada kayo ita iti marikrik na kani Aurelia. Sigurado akailiw na kamatay jay. Husto ka, Tindo. Iso asay-saya atin tayo ti agadal. Tapno makalpas tayo maten. Adda ka matgayam dito yung music room, Alfred. Ita ka di mat ti oras mo dito eh. Wanema. Kitjak ni namnamang agpada tagayam iti oras dito eh. Oras siyak nga rod. Ang nasaya at mat ano, adda kadwak ita. Tapno adda ka istoryak. Kabayatan ti panagsursurok nga aggitara. Naragragsak matlaan. Kastamat ti kahet ko, Emma. Nasaya at mat, gapota si katikadwak ita. Sa anak matlangan na maboring. Alang haro din, ituloy tante ag-practice. Amangan no makita ni Sir Peter nga istoryata, kat sirmonan na tanto manen. When narigat ti maungtan. Alfred, Jack ni namnama nga agayat kagayam kanyak. Sigurado ka kadi iti kasta arik nam? Wan Emma, ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Jack ilibak. Adda matriknakan ka. Ay ayatan ka mat, Alfred. Ano kasta? Aklo na munti panagayat ko? Wan. Ang pampanunutak lang amin ni Aurelia. Anya lang ti makunana. Numamuan na ti relasyon ta. Pudno nga agayan ayat kami kini Aurelia. Sakbayan na pa nagtrabaho. Nga medyo nabayagan nga awan komunikasyon mi. Iso analabit. At damatan sa bali akayan ayat na ita. Agayan ayat kayo matgayaman ka na Emma, Alfred. Apay, nalipatam ka din ni Aurelia? Nabayagan nga awan damag kukenkwana pare. Kat di nakmat siguro mapabasol no nagayatak man kini Emma. Maawatak mat kid ditirik nam, Alfred. Alang arod sapay la ko ma, tawan to ti agbaliw kada kayo adwa. Saan mat siguro mapasamak na itatindo? Napudno ak kini Emma. Kat awan ga po na, ngagbaliw kanyak. Kumusta ti relasyon niyo ka ni Alfred? Nasaya at matlat ha. Naragsak kami. No pa'y limad kadagiti dadto maakakadwa tayo ti relasyon mi. Ti pampanunutak. Kat amangan no anyamat ti aramidan ni Aurelia. No maamuan na nga agayan ayat kami ka ni Alfred. Saan mat siguro, Emma? Ken Maysa? Nabayagan nga awan komunikasyon dadwa. Awan rumbang apakadanaga, may papaniti day taabanag. Sa bagay matkit di Nagmayat na talaga ti agtugaw dito igid ti baybay. Saan ka di? Alfred? Marcy? Katuan mat, makapabang arte angin dito eh. Dito'y tayo pa eh. Saan nabali? Nalpas matan ti panagdalos tayo iti aglawlaw. Wen O sige. Agis istorya kayo pa'y dito'y kan ni Emma. Tendo, umay kan. Mapantay ti day dya banda. O sige. Dito'y tan ngagtugtugaw, Marcy. Nalinong dito'y abanda. Wen bayan tapay dagiti dua makapagsarita. Kababain mat mangmangagtakit din ti pagsarsaritaan da. Un nga rod. Ala, dito'y tapay laeng. Dataman mo ti agkuy-kuyong. Kasla datamot tan ati agayan ayat. Anya? Pagan-ano ka mat nga. Ha?
Nagsaor ka talaga, Marcy. Ne, apay ka di, Emma. Anya tinaramid ko. Apay ako na masaurak. Kasano, pinanawan da kami matan itay adwa ka ni Alfred, ija igid ti baybay. Kunak nga agiin nistorya tayo kumapay. Pasensya ka la kuman, Emma. Pinanawan da kayo itay ka ni Tendo. Gaputa kayat mi ama kapagsarita kayo adwa. Kababain mataan, umang manghagmikat din ti pagsarsaritaan niyo. Anya kumangay. Awan parikot nga uray manggagyo ti pagsaritaan mi. Gapo tagpapagayam tayo mat. Sorry, Emma. Diyak ingagaraan na saer ti Riknam. Gapo iti panang panaw mi kada kayo itay. Awan rombang apagdanagam. Saan kamot kit di akagora? Ala, maturok takit din. Masapa tamanin nga agring inton bigat. Laglagi pam, Lunes inton bigat. Agyamanak nga rod no kasta, Emma. Sige nga rod. Maturog tan. Good night, gayam. Good night to gayam. Adda kamat gaya man dito'y kantin, Alfred. Wentendo, mabisinak nga minen. Isungay mo na ako nga imay ditoy. Sige nga rod. Agmerienda ta pa'y. Ituloy tayo pa'y kano ti agpractice nga agkanta. Ang amsika, talaga nalaing kan nga agkanta. Saan, met? Ngemrumbang lang agpractice tayo anay bag. Tapno maragsakan mat dagiti instructor tayo. Saan ka di? Uwan mat kidi Alang rod. Agmeriendatan. Tapno makasublitan. Iti sumaruno apasat ti training tayo. Manon abulan ko dito'y bagyong agtrab-trabaho kas masahista. Ngamawan pa'y urnong ko. Kasano, agab-abang akmat ngamin. Ay, kaya't ko kumatimapan agpasyar di training center ang naggapwak. Ngam, awan pa'y matkwarta nga usarak. Sapay kailiw ko ni Alfred. Kumusta mat nga taitan? Hello, Aurelia. Ah, Amok ang sikat tugtugaw di tiruar. Apay, anya ka di pakariribukan. awan. Di nakpakadanagan. Alakit din, sumrag kan di taunag. Ang mga no adda umay agpamasahe. Diyak kayat, sumrikak lang di tano kadwa ka. Diyak kayat ngagmay-may saka dito. Anya? Ala, intang rodan di taunag. Sikat talaga, Marlon. Tila aramidam. Wanan. Kat gaputa ti magdarkan. Tumakdarak mo ten. Sige, mapantan di taunag. Ipakitak man ka ni Manang Lin, no agbagay tamat lang. Anya? Ay na, kumporme man nga ibagbagang, Marlon. Umay kakit din, sumratan di taunag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas na pauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.